ko se zanosio sa tim da ćemo danas da pričamo o ispunjenju zahteva studenata ili da ćemo da razgovaramo o podsticajima Vlade Republike Srbije da mladi konačno dođu do stana, grdno se prevario. Danas smo imali jednu situaciju koja je krenula u maniru teroriste Aljbina Kurtija, koji je isto ovo radio u parlamentu privremenih kosovskih institucija i bacao suzavac i šok bombe. To je danas ovde u ovoj Skupštini uradio i terorista Miloš Jovanović. Na stranu to što su jedan i drugi teroristi, jer kao posledica njihovog terorizma danas imamo i povređene 3 koleginice od kojih je jednoj život i ugrožen. Postoji još jedna simbolika između njih i terorista, koja je ali brutalno unizila dostojanstvo Narodne skupštine. Mnogima je promaklo da su dimne bombe koje su ovde bacali bile u crnoj i crvenoj boji. Treba da podsetim građane Republike Srbije da su crna i crvena boja zaštitne boje terorističke organizacije Oslobodilačke vojske Kosova. I tu simboliku Miloš Jovanović je takođe uspeo da postigne ovde svojim terorističkim delovanjem u Skupštini Srbije. Nisu ništa bolji teroristi ni iz ovih koji se izabrani sa liste Srbija protiv nasilja. Videli smo kako su oni protiv nasilja i šta su radili ovde u Skupštini Srbije. Samo moram da pitam, da li zaista su se zanosili idejom da će terorizmom u Skupštini Srbije da pokrenu građanski rat? A moram da ih podsetim da se građanskim ratom u Srbiji ne brani Kosovo, da se građanskim ratom u Srbiji ne brani Republika Srpska, da se građanskim ratom u Srbiji Srbija ne može da se sačuva. To im uopšte nije važno. Njima je važno da na nasilan, brutalan način, bez podrške građana, dođu na vlast i ispune ono što se očekuje od njih. A to je da takozvano Kosovo bude priznato od Republike Srbije i Republika Srpska nestane. Pored svih tih njihovih suludih ideja, mogu samo još da poručim građanima Srbije, ne njima jer oni su beznadežan slučaj, Srbija neće i ne sme da stane. Živela Srbija!